Jesus paid more of a price Ježiš zaplatil väčšiu cenu, than just to get you to heaven. Väčšiu cenu, než len to, aby ťa dostal do neba. He didn't pay a price for you to just get rescued out of here. On nezaplatil tú cenu len preto, aby ťa zachránil odtiaľto. The rapture is not a rescue mission. Vychvátenie to nie je len, aby ťa zachránil, aby ťa zobral preč. Jesus isn't coming to rescue you from the big bad devil. Ježiš nepríde pred cirkev, aby ju vychvátil od nejakého zlého diabla. He's not coming to rescue us from the On world. neprichádza, aby nás vychvátil zo sveta. We are supposed to know who we are. My máme vedieť, kto sme. We are supposed to live and walk in good cheer. Mali by sme kráčať radosne. When we face tribulation, Keď ideme do prenasledovania alebo do ťažkostí, we're supposed to be of good cheer mali by sme mať dobrú náladu. because Jesus overcame the world. Pretože Ježiš premohol svet. He paid a price On zaplatil cenu, for us to be able to walk aby sa mohli kráčať and live a žiť as ambassadors of hope ako ambasádori nádeje in a hopeless world. v beznádejnom svete. He paid a price for us to be people that walk with the light of heaven. On zaplatil cenu za to, aby sa mohli žiť ako ľudia z neba. It says that the eye is the lamp of the body. Biblia hovorí, že oči sú lampou alebo svetlom tela. And if your eye is single, A ak tvoj pohľad je taký priamočiary, Matthew 6:22, if your Matúš eye is 6:22, single, ak tvoje oči sú čisté, your priamočiare, whole body will be full of light. tak potom celé tvoje telo je plné svetla. But if the light that is in you is darkness, Ale ak svetlo v tebe je tmou, how great is that darkness? aká veľká bude tá tma. You have the capacity Ty máš schopnosť to be light in this world. byť svetlom tohto sveta. We cannot afford Nemôžeme si dovoliť to think with depression, rozmýšľať depresívne, with guilt, rozmýšľať s with hanbou, shame, s vinou, with condemnation. odsúdením. The devil thinks that way. Diabol takýmto spôsobom rozmýšľa. In the Old Testament, V starom zákone it says that God's ways are higher than our ways, je napísané, že Božie cesty sú vyššie ako naše cesty. that his thoughts are higher than my thoughts. Že jeho myšlienky sú vyššie ako moje myšlienky. But in the New Testament, Ale v Novom zákone Jesus says Ježiš povedal, that we have the mind of Christ. že my máme myseľ Kristovu. There are people here. How many people here have trouble reading Koľký z vás máte problém s čítaním the Bible? Biblie? Be honest. Raise your hands. Buďte úprimní, hore ruky. Shame says, no, that's not me. Be honest if you have trouble reading the Bible. Put your hand up. Hanba hovorí, nie, to nie som ja. Buďte úprimní, koľký z vás máte problém s čítaním Biblie? Come on. Poďme. It's not shame. To nie je hanba. I never read a book before. Ja som v živote nečítal žiadnu knihu. For 34 years, 34 rokov I couldn't read som nedokázal čítať, because I couldn't remember anything. pretože som si nič nepamätal. My mind would just spin. Moja mysl sa krútila. I would try to read, Snažil som sa čítať and I would be gone. My mind would just go. a moja mysl proste odišla preč. It's not that I didn't know how to read. Nebolo to o tom, že som nevedel čítať, I couldn't focus. nedokázal som sa sústrediť. Are you with me? Rozumiete? Does anybody ever have that problem? Mal tento problém niekto z vás? It's not shame. To nie je hanba. God wants us Boh chce, to be able to hear his voice. aby sme boli schopní počuť jeho hlas. You are sheep. Vy ste ovce, God is our shepherd. Boh je náš pastier, He's a good shepherd. on je dobrý pastier We're not supposed to fear. a my sa nemáme báť. It's God's good pleasure to give us the kingdom. A je Božím zaľúbením dať vám kráľovstvo. God wants us to have it. Boh chce, aby sme ho mali. Jesus didn't just pay a price for me to get out of here. Ježiš nezaplatil cenu len za to, aby ma odtiaľto dostal preč. He didn't just pay a price for me to get rescued On nezaplatil tú cenu len za to, aby ma vychvátil, zachránil odtiaľto and get out of here. a
aby ma dal stadiaľto preč. He paid a price to rescue me. On zaplatil cenu, aby ma zachránil, He paid a price to save me from myself. aby ma zachránil od mňa, od seba samého. The Bible doesn't say deny the devil, pick up your cross and follow him. A Biblia nehovorí, že zapri diabla, zober svoj kríž a nasleduj ma. The Bible says deny yourself. Biblia hovorí, zapri sám seba. Pick up your cross and follow him. Vezmi svoj kríž a nasleduj ho. The first thing that we need to do Tá prvá vec, ktorú musíme urobiť, is realize je uvedomiť si, that God wants to give us a new mind. že Boh nám chce dať novú myseľ. He wants us to think from his perspective. On chce, aby sme rozmýšľali z jeho perspektívy. And the Holy Spirit A Svätý Duch is the kingdom of God. je Božie kráľovstvo. The Bible without him Biblia bez neho is just theology. je len sama teológia. But the Bible with him Ale Biblia s ním comes alive. sa stane živou. Are you getting anything out of this? Dostávate niečo z toho? I know, I look around and people are like, Pozerám okolo seba, ľudia sú... ah. 34 years I went without being able to read. 34 rokov som nebol schopný čítať. I saw a scripture in James, No som videl jeden verš v epištole Jakoba, and it said this, ktorý hovorí, if I lack wisdom, ak niekto postráda múdrosť, I'm to ask God. má si ju pýtať od Boha. I saw that. Videl som to. This is after 22 years of drug addiction. Bolo to po 22 rokoch závislosti na This is drogách. after growing up in a boy's home, Potom, ako som vyrastal v detskom domove. going into the military, Potom, ako som išiel do armády. running away from the military, Potom, ako som utiekol z armády. getting busted, Potom, ako ma zavreli. getting shipped back across America, Ako ma poslali krížom cez Ameriku. going to military prison, A ako som sa dostal do vojenského väzenia. getting out of prison, Potom, ako som sa dostal von z väzenia. running away from the military again, Potom, ako som znova utiekol z armády. getting busted, Znova, ako ma chytili. getting brought back across America again, Znova ma prehodili cez Ameriku. getting kicked out of the military, A nakoniec ma vyhodili z armády von. going to jail, Išiel som do väzenia. getting out of jail, Vyšiel som z väzenia von. going back to jail, Vrátil som sa do väzenia getting naspäť. out of jail, Vyšiel som z väzenia von. going back to jail, Išiel som do väzenia naspäť. getting out of jail, Vyšiel som von z going väzenia. back, getting out, going back, getting out, Išiel going dnu, back, vyšiel getting von, out. išiel dnu, vyšiel von. Then I meet my girlfriend. A potom som sa zoznámil s mojím dievčaťom. We move in together. Začali sme spolu bývať. A year and a half into that relationship, Rok a pol v tomto vzťahu, o rok a pol neskôr, we have a daughter. sa nám narodila dcéra. Then the drug addiction got worse than ever. A vtedy sa moja závislosť na drogách And I- stala najhoršou. I threatened to kill my girlfriend if she ever left me. Vyhrážal som sa svojmu dievčaťu, že ak ma opustí, zabijem ju. So she didn't leave A tak neodišla. for 9 years. 9 rokov. 7.5-year-old daughter. Mal som 7,5 ročnú dcéru. And I destroyed her life. Úplne som ničil jej život. And God A Boh saw what was happening. videl, čo sa dialo. And he knew A on vedel, that one day že v jeden deň I was going to believe. uverím. I was not a Christian. Ja som nebol I kresťan. was an angry atheist. Bol som nahnevaný ateista. I didn't want to be a part of a church. Nechcel som byť súčasťou If cirkvi. people can't see Christ in you, they don't want what you have. Ak ľudia nevidia v tebe Krista, potom nechcú to, čo máš. And I was mad. Bol som naštvaný. And I went out one night in a drug deal A v jeden večer som si išiel zohnať drogy and picked up a drug dealer. a stretol som sa s dílerom And I told him that I was the police. a som mu povedal, že som policajt. And I told him to get out of the car, Povedal som mu, aby vyšiel z auta, put his hands on the hood. aby si dal ruky na volant a ruky na strechu auta. And as soon as he got out, I hit the accelerator. A vo chvíli, keď vyšiel z auta von, dal som nohu na plyn, odišiel som a strieľal po mne. And in the midst of the bullets coming out of the gun,
A ako vychádzali tie guľky z pištole, God spoke to me. Boh ku mne hovoril. God spoke to me Boh ku mne prehovoril. and said he took the bullets for me A povedal mi, že on schytal tie and guľky za asked mňa. me if I was ready yet. A pýtal sa ma, či som už pripravený. I went away to a place called Teen Challenge. Odišiel som na miesto, ktoré sa volá Teen Challenge. My girlfriend was glad to get rid of me. A moje dievča sa chystalo na to, že ma opustí. My daughter was very sad Moja dcera bola smutná, because I was leaving. pretože som odišiel. My girlfriend was an atheist. Moje dievča bola tiež ateistka. I was lost. Ja som bol stratený. I went to Teen Challenge. Prišiel som do Teen Challenge 2 months into the program, a potom, ako som tam bol 2 mesiace, I had an encounter with Jesus mal som skúsenosť s Ježišom. 3 nights in a row. 3 noci za sebou. But right before that happened, Ale tesne predtým, ako sa to stalo, about a week and a half before my dreams, asi týždeň a pol pred tými mojimi snami, I'm in the program. bol som v programe Teen Challenge. I've never read a book before. Nikdy predtým som nečítal žiadnu knihu. I'm in the prayer room by myself, Bol som sám v modlitebnej miestnosti and I was in the book of James. a čítal som si knihu Jakoba. And I read the scripture, if I lack wisdom, ask God. A čítal som ten verš, keď ti chýba múdrosť, keď postradáš múdrosť, pýtaj si ju od Boha. And I saw it A zrazu som to pochopil. for the first time in my life. Prvýkrát vo svojom živote. It made sense to my heart. A mi to dávalo zmysel. And I said, oh my God, Povedal som, Bože môj, I don't have any wisdom. ja nemám žiadnu múdrosť. That's me. To som ja. Yay. I don't have any wisdom. Ja nemám žiadnu múdrosť. Yay. And God, A Boh that's right, son. povedal, áno, synu, Just ask me and I'll give it to you. pýtaj si odo mňa, ja ti ju dám. I said, God, I need wisdom. Povedal som, Bože, ja potrebujem múdrosť. I have no idea of who I am. Ja nemám ani potuchy o tom, kto som. Help me. Pomôž mi. Holy Spirit, Duchu Svätý, help me. pomôž mi. Washed me. Očisti ma.